Hello muntina sopi ulenaute ho jose a hidi ag kukina mi pi jose na bon savin ka ngai lut na chule ni khopa salam ka hin pi ve ku ki cha te jose ka ti ji le akloi ho khanin chichadi poi ku ki cha te na ti loading ku ki nam mi pi jose na ti ding a hetin ka gel jong le din e pi le tu ni good friday a hi ta kilhanin good friday ni khochan ge adam na ai pi ova pathen ithang wa ovin chata le na bon savin hi chi video hin ve ho jose good friday chebe ka hin bol kin ave chale tuni good friday hi te kilhanin tuni haulim na point khat lani hin sei na deu hin sei ma sangovin christian khat hin le good friday a hi te kilhanin ipidinga good friday iti oham tuni kho hi jesu christa en tho gim gan theina tin chang ate piding behela atho ni kho cha hi en rom se pe hon a je mawa a hi lo le mi pi hon chila sit khumawa mi pi in jong lungse na behela highly oven that the oven a hi lo le rom se pe hon jong a zep ta hi tia cha cross a hin ki put sa wa lugumun golgotha tia a he no simol he a hin jut ni kho cha hi in e bong se a hi gim gan the he so na atho ni khowa a hi lo le apan pi ding lo hela adang cha atui pi ding jong lo lala ki tho pi ding jong lo zum le za jong atho hu ding jong lo ni kho hi pi dinga good friday iti o ham iti le I het sao hi jong le keima het dolin neo cha a cham cha in sailang idan hona patna ichon sit now idan hona patna athiding ta sa ton so na athiding ta sa ini naw tuni khoa he jesu christa ahung thi ja a he ho hingkin hitaven ama ini chon sit na zo seo cross a thing le age ya po da ichon sit now ta ki khat be tha a ichon sit now jong che hitia che cross a che a tha a gal a zo hitai iza a che ton so na thidinga an ta sa mi chon site che pathenin acha pa chang khat ni hin sol pe awa tu ni khwa he ton so na hing thei ki dinga ei hung that do ni kho a hi ja cha good friday iti wa hi in abang chen holy friday ti jang in english a che na hele ma sang la cha holy friday jang a ki ti a ti cha google so amu the a hi in ai pi cha hele hi cha thu cha isai no mo a hi po in good friday hi ta hlana damna inayo ta hlana cha hi cha cham cha ka hin min pha hi in tu ni khwa ka sei nom pen cha hi le organization a hi lo le how to do lang hi han lang cso lang hi jong le organization thu hi cham cha ka hin sei no me haulim na cham cha inei na di wa hin sei khela kha le ini ke ngai dam di ven ka hong taw ma sa en ama sa pe na hin point number 1 a hin cso lang ga asai hitin cso lang hi ga asai dinga hi le hin organization ha tamma ma jeng ta en gal sunga jang hin tha be za nam kana hong pen do be en chuta le mi chapang ti ta lo mi pi hling ai ta bang jeng in jang cso ki loi khom na hi ki sim le thakhat be ki sim de hi ta in hi che ho het na ding bai hat na ding a he hi cha jang che ki confuse ding ai lo le ki hei thu ding hin ala hi in ka het hi lo le tu nai cha chen ukc ki ti ha united cookie council ki tiam khat organization tha khat ong ki phut do ken in hi chang ki phu do cha ka dam na ka sei si na ka pompoi ti na hi po in alam kai ho iwat na hi jong le pa cha num ta a hi lo le mina sa ta he thei ta ngana hi in ipiza ai tabang organization hiong ki phut to hamitia hi le alui chang se he ta san aum ta poi ama ho thuno ya hen ki chi le ima ki mo ponte ima ki hi ponte tia cha a hoi che ding dein a chong ki phut do kha cha hi in ka pome jong ka ti de po in ai pi cha hi le i boli to zo seu a tha hong kon do zo se he alui sa nga hoi zap na ding ku ki nam sung hi khan to zap na diu le ima chal zap na di wa he hong ki sem do hong ki phut do ngana hi in is a chen ken jong chen hi chi thu a hen ni ma sai nom cha kanai be ase pon a phat na ding cookie society khan to na ding dein a chong ki phut do a hi in la kai lungyal cha a hi le itia atha ki phu do asang wa hen organization jang ha tam chana lungyal ki banglo a hi ja a hin ai theina chana hin alui hong su mang thei su mang otin atha phu do amala in alui hong hi su mang thei su mang otin dan cha ai ho zo se he thei din ga ki sei le cookie in pi ki ti chen tha do in pi marin pui wai phei in jang gang ten jang sim ten jang hi ta cha ma in pi ma ten jang a nei ding a hin hi so zo se he cookie in pi noi hin han lang boina ha sat na hi lo gan theina a hin to teng la cookie in pi hin a chung thui su tha pi the han lang dan chu cookie student organization itia hi le tha do student jang kilai khom na jang amin mar student association jang amin tin ai lo le wai phei student jang amin tin kilai khom na hi hi ta chu gang te sim te
mar he ta cha student ki lai khom na ho jong he cookie student organization chun ama umbrella no ya kwai the han lang boina ha sat na hin to jong la man ama ho ki ka hong boi khang le cookie student organization hin sei thap pi the han lang a problem ho cha solve ball pi the han lang ichi tribe level a student body ai lo le CSO zo se cha cookie min pa hin control thei le ti hi dei sa hi in adang cha tam ta sei no mom jang le athang pya che ten in suga ki sei hi in chuta le organization atha CSO atha ki pho jang hi idoi tu mo hi khana hi in idoi tu mo cha pi ham ti le cookie nam pi ma chal na ding la khan taw na ding mi nu mi i pha zone dio separate administration imu ne dio hi in is a cha atha ki pho do jang cha nam pi ingai lu na zalo hi in he jang le alui ho jong hi su mang thei su mang tin ei thei chanin ki thom sa le ti cha ke ma dei sa ka ga se hi in chuta le tun arms langa ki sei le SO group ma hi in non SO group ma hi in tam pi in ei ovin a hi di a SO group he tam de isanin hi chaw jong hi party hi zat nam wang wa he atu mo hi khatna hi in tup khatna hi na ana le chun khana ki pun thei jing jong a hi in epj a che ho hi hungum ji ham ti le phung la chang level a hi lo le le ding lal ding ki chu na ti ho ball thei ding ki chu na ti ho sum la pai ji ti ho he hi ji in a main point he dan cho organization som li plus in a wang wa he arms group itu mi do yo cho ku ki min ngan ta bang a hi in hi chi ho he bar malanga TDA ti lo adang se Manipur India sungam se he apat na khatam zo ku ki min pha ngan hi in abon in wang ka ti po in hi chi ho zo se na tu ma dai jong che pi ham ti le zalen gam a hi lo le ku ki len ti hi in ni kho khat la ku ki cha te in atuma chamhlat gal sa na ai lo la atuma chamhlat ta ikipun khom theina diu gam tum separate administration iki vai pu theina diu hi chi dal ngan chu hi ovin I do itu mo cha khat ngan hi in ai le hi chi a cha atha ga asim do ozong chu smart lo hi in hi cho chulungyal ki ba lo na hi in lungyal ki bang lo chun ado ya tum amu lo de ti chu ke amol pin in jong ke he na hi in na ho zo sin jong he deu ka ta asanin is a organization atam chana hi lungyal ki banglo a hi in lungyal ki banglo te chun ti jong le alung tum amol so loading a heti cha ka hin sei nom a hi in chata ale holama ga ki sei jong le ai ti hin anu mon en sang po hitin mi he thei pina ga sei ding a chan KCC KBC a hi lo le ECA a hi lo le CBC ti ho adang dang tam ta omin I ho pathin hi khatna hi in I do yo jong chu I tum I do yo jong chu khatna hi in I ho pathin no khatna hi a I do I tum mo jong chu ton sot hin na a hi lo le ton sot na I chian na diu van gam tup la doin a chu pathin ho I hi oven I pidinga ai le hi chi ho hi ho lama jong hi denomination zat som tam ta hungum do thei ham I tia hi le hi chaw jong he inza ka sei CSO a hi lo le thingnoi group ho tabang mama cha hi a ball thei ding ki chu a hi lo le na ham khat chun Bible sang ta na ga sima na association wa chu koi man thula anang nei ha a ai lo le gambi pastor ham khat na hi zo lo pha na cha atum ba pi ham khat na hin min wa ho tha khat na hin po da na so pi na una naw na hin kai khoma atha na phu tabang a hi in inza thingnoi tabang cha hi in ai lo le CSO ho tabang mama cha hi in lungyal ki ba lo je a hi lo le power day je ball theina day je sumla pai day je a hi in ga ke sei le no mo sa po hitin pastor ho jong chu Bible sim ho jong a hi lo le evangelist ho jong ne lo chalo wa thei lo a hi je a cha ama hong hi sumla pa ya boy tho a hi ve ti jong cha I het saw hi jong la ka ga sei do no ma hi in cha ta le hi chaw cha ka ga sei no ma hi po in ka sei nom pi pen cha hi le thingnoi organization hi zat yum wang wa hi idoi tu mo hi khana hi in idoi tu pau chu pyam ti la khu ki len moding zalen gam moding ni kho khat le cham that na nei ding kanam mi pi te hin ni kho khat le agam sunga cham that ta mi khot noyam lova aki vai po theina diu gam tum ka dala han ti so kai de wa hi in party som li ho hin hi banga chu CSO ho jong hi zani wang wa he cookie society khan to na ding le ma chal na ding dein a he tha ki phut do ngen hi ven a se chu hi di po in hen la thlom za le ki dei sa hi in ho bung jang hi tia chu tam ta wang wa hi idoi tu pe na chu wan gam lu ding hi a hi in cha ta le I ho pathin cha khat bo a hi in
I ho pathino khat bo hi a I doi tu mo jang khat bo hi le ipidinga ai ho he ki to thailo wa ham ti jang he hi in alang khan ai sei le ho lama ban ki to lo organization association hi zat ki ma CSO le thingnoi la ho cho alo thailo a hi in tiam mi tam ta hina gyal kan sei kan jang omzi in adi jang a hi in is a hi tu nia thingnoi group hian lang CSO group hian lang denomination lang hi jang le ho thu ipilam hi jang le ka hin sei nom pen cha organization association tam ta inei ven hin la idoi tu mo hi khat che a hi ti pa cha hi in idoi tu mo khat a hi tho thon a hi le khana ki pun khom thei lo ham ti jang cha iga sei no ma hi in ipidinga khanai ki pun thei lo ham ti le hi so cha sei lo ba cha I het sa wa hi in le dikisu lam kai tu ding dei sum la pai dei ji a hi lo le min than ding ho sa ding dei ji hi so cha a hi ve en a hoi chi chi hi jang le is asan tuni good friday hi takilana chamcha haulim na ka hin nei na hi chan cha hi entin chamcha haulim na ka hin nei sunga sei hel sei walom kha ala ani ki ngai da motin ani ki hethiam mo hite ti sa khong taw na hi en hi chi video apat na pat na chaina chan ge hin vi haw zo si chunga ki pa thu ka hin sein cha ta le aban video ini sim kit ka asevin ibon savin im na che wa dam se lo te ka ki pa e